Ya. Talofa, ma lor so ifo de ne vai ngore fiafi. Ya, fi fo de ne fiafi de wa ya tu surotino. Ya, o te fo la tu no fen fata si mai. Ya, e wina lolo war tu la ngore tawe pe ona ye samonei. Ya a ye tar tonua ya o se tu la le le fo. O fo ngi o ka ko sa ile kimu. O ne o tato sa i fo fo nga le tua. E pe ona yai. Ya wa o se tu la le mau fo swa vai o se tu la le ya le tele o suavai i le manava o le lele ya wa fo inisio o le au fai fatoanga a wa taimi o munga la a wa ya taimi o tausanga i umi e fo ina munga la ya a o lai lava tu langa i le suavai tau mafa i le suavai tau mafa i si o tato watunu ya peila o tu langa nena whawhetai i le alofa ma le pule whasoa o tato mtai sili ya mo fai fo tai tai mai lo to so fua ma leola ya le fo o mo fai ona tato fero ile ne fia fa fero so tato watunu so tina ya mama rosa alu tasi mai le nei vai ngore fia ya ile ngata o lungo tato youtube ya o lungo tato facebook na masa yai ma lor so fo manuia fa fero ile nei vai ngore fia de sofa man ma lor tato ri fa olo yesu kristo ya wa ta ita sanga le mu mai lo to soifua maleola ya a o se ola vai fo yo le nei fata wa tatu taratara no ai fo ya ai tatu fanga solo maluo o tu langa le o le mosi maseli a wai apa u ngereki sorry ke fa alongo ku lungo apa pengi ili mera ko lungo apa tawa una le la ngona i mara tatu tara no anga le nei fiafi ya ai o te tari tonu o se ava no le leili nei. Ya lea fato a mata ilia so tu langa ya o onga o ka mau ke usu mana ufanga wane lai lea onga. Ya ola e ere fafita au le basa nyana o mai tau lunga le awala i samo nei lunga le arteli. E pei ona yai ia le tu langa fo i aveta vale. O le wingo la komtalanga. O le tūlanga le tupu nei, mo le avata vale fo ile na ona ti munga la ke ia wo fefe, ke ia le wo popoli, ke ia le wa eser tūlanga yai. Ai o le mea moni ia, i tūlanga i le avea i o i mavata vale, wa ele lei to inga tau ese. E te le lei tūlanga le masa ese o le awala, e te le lei le tūlanga le munga la. O le ala le fala velave tupu mai. O le tūlanga na, lai mawhaiuna e tali ai. O le tūlanga whanua noa le iei le tai au, o le si mafu anga le iona poloka le tai au i. I whi malanga inga, a le atunu u, e le ngata na momoli nei whanau ia o onga, ai o le tūlanga hoi le au whangaruenga, o i sole. O le si makua i kolo le i are ka avale, whai tala noanga, kusare whai a kala ngoanga i runga le au wala hoi lea. Ai oki ako ai le traffic. Peila o tūlanga nai whafonga so tatou atunu. Ya, e o yesi tatou tala. Ai o la mo mona whawhiro isi o tatou atunu, nei mai tau fo iwa, wa alu loa tatou tala no angane nea fiafi. Ma lor so i fo manuia, le la matao, le la whaongale, se tatou luas fulminu te tatou te whawhiro iai.
ia te latou foi fatasi mai ia o le a fai fea wa lava o balunga o tatou Facebook ia o lunga o kako YouTube ia lavo ka ngo tap lunga i la telefoni e fa nga ko ia wa ia le atunu o lo mafuta mai lunga o tatou Facebook ia pela le wa ia Philo Robertson Caroline Archong so for Maria Melvin Tunnels ke fa ia ko we ke o we ke i le ngole Melvin ia so for Maria tu loma Melvin ke mama ai ya la se uma lenga fa fa ila tunu ya mulianga tele Mercedes Silvelio mulianga tele Mercedes Silvelio Maria Stowers o le si fa ngale la fa ita tu fa filo a fa pe koru ngola i lungola account la vale ngo mo ba lungola KST Tom so ya manatu le le natu se fai mai por asa fam talanga o le wa yere fa poponga o swa fo le uso ya por tamama tua malo lo manu malo la fodia le bang malo se buswanga ya tu loma manatu le na tano of masanga ya ofitu asofitu ya talo faifo tu wanga tu unga Alisi Sua Emily BJK Benyamina ya Osio Malelenga ya Ofilo Nuu ya Ofil Tony ya Osunga ya Mele Fanoi ma Lorso Ifumanuia o Johnny Tauti Loretta Roberts ya lungon tato YouTube Perise Sua so Ifumanuia la mafuta maisini ya Australia ya Lonnie and Tusi Moivao Fortino Josefa so Ifumanuia o Mace ya o le sunga ya Fia Teli Dolphy Cray Yona Ketty so tabaya Yona Ketty ya Martina ko la inga ya Foa ya o Sharks 05 Sia Oti ya o Lonely Sam Timo Laulangi le sunga le dia o ya Timo Laulangi mafuta mai Alaska le Popea Alem Evo Lave ya o le sunga ya Amelia Famoana The Cop ya Tamara Kitiona Lawrence Peterson ya o Solo Change ka koa ko tato Facebook ia la tau le fatasi mai ya o Aleki Ula o Fred Winter vai Philly o vai Lei Minute o Cohen le no kota ka fai vai luanga pasi o Jay Patane ya o fasalalau nua ya o le sunga ya Augustino Ngasolonga la pana fouta lo papa maratalo le tau mai murinu ya o le sunga ya awi matangi eni le ya uloto ya o le sunga ya tateo iloa ui ese lota ta sia kalolo ya tongi ailua mose sala pula check tapu falefia keilona o atafu simi ya o le sunga ya Solo James ave o le la lavasi ya o misipati sene tutasi tapuai alupe ya o Matthew Mika ya o Flow o Faanunu Yohane a Lope Tonise ya o le sunga ya feme o kuika na le waku le ko i le bea a Kenese Leota Malili Kolose o Devon Margo ya va solo i foi lalo Ropati tuala ulelei Moss Amelia o Solo James le alofi api ya famoana lo faifo Malia Tulima ya o Teresa Pau o Sililo Talitinga McFall ya talo fai o vai oi Pauli ya o le sunga ya Fala Pasinga a Lope Tonise o use po use yo sapati bose Rose Tapoi Duck Up Alex Masalino Amelia ya o le sunga ya Tongia i ula Mose Salapula ya o sunga ya Tapou to tele so tato tunu Malia
o le sunga ia pasene, pulenga, avea, sioka, vave o Samoa. Ia o Eddie James la faele. Ia. Ke vai a koe mape vai mafau au isi lo walu lunga i le melea. Tua oi lingalinga, mauloto tu walu. Io o scale liu sione. A inga tavita. Le fu o la vai le no mana tu le fa le kongo. Le ai. O le maka. A le me fu le wo model maka. O le wo fai la pato bala fa nga ula sa. Fa me kasi ale ai le uli. Ma le puki ai ngula fiafi por fa vai. Si o fofonga o le tai au fo. Ya, po le tamafo ya tuila e po fa tai. Ma lo le soi fo manuia, ya o taliga fo ye. Fia longo fo ile aturu. Ya i tato por kalami mata ngo fie. Ile taimi ma le taimi. Ma lia enoka pone big mama place. Sa tele fato ese Fiona Favesi. Fa felo ya foa faumuina. Ya ma lo soi fo manuia. Ya o so o alo Simeona Mua. Fa fou peni. Ya ka ko aku o le lesi piko lale. O le sunga ya siosi misa. Ya o alo faanga matawa tusa. Ya o paniani o masina tulia. Ya malo le soifua manuia. Waka lo fa kulava wa tulanga i le tau. Nisi atu nuu makua i marulu. Maria Ioane soi fomanuia. Nisi atu nuu pio Australia. Famaila wa makanga marulu. Ya kiro hiwa pena ya New Zealand. Ya o Torin. O Ryan Faretti. Malia Tamate. O Jules Taufale Filippo. Ya o Sinapati Avesoli. Faetete Slate. Cecilia Fuimono, Tui Songa, mafuta mai i Alaska. Oka, ia kauro Alaska o makua malulu. Leki ula. Kasile ai pasi nga kon mele ka kunia. Sole, se vai kera le mai no mumu. E fou ngai Samoa. Ile i kakure ba mo yanga ka ku farongo longo mo mumu kupa. O isi mau mumu. Ia le mutua ula. A le mumura le pe pa ua i vai ngor tino i se pa u i lima. E pa u i vai. Ele ia se mumu po falo ngo pa u ngo se u. Ia inga mutua ula kile nga afu ai mumu. I mumu fa nga fa la. Susu to mango. New Pule, Suti, Peru, Aukilani Peau. Sao Antonio Frank Maalo so Manuia. There was a my luar sa o Erolini Josefa o Ryan Faretti. Ya. Bila tu lakan. Okay for ya wo pa ule mu lo ba ka mo. Ma fu mai si o mo mangeso ho ila tu lo fa fonga na tunu. Na se ko kanga kwale wa se ala ka varu ho ngale lo kingi dima. Na ka ke fo balu. Ma o si alo. Ia o ngala nga mafua i roa o le ongor kingi lima e fa pena eu faro mo ki nga i mo vai o fusi el mumu o fa pe ar mere avai ba yo o le fusi kota le e fa mangu ya le satina o le mo fusi o le mumu pelo koleanga ya le mumu ori fa ngo me alo fola satina ia na lo so fo manu se tato watu no ya o Sililo o Selasiona Marina Bio Telea o Kuka Siva Mika Milo Leki Siaki ya o Sue Fuai le ma Mama ya mo ya Sue wo suka vai wo leva ngala lau mo ya o pulo ko wo suka ma fa mai wo pala o vai ya la ke fakar kat o kai me o mai ngai que rope mo ko la vei vai er mu rope fe o lo ponga ya fe ka la vea ya kia fa ya ko ke fe lo ai solo ya fa ya ko o ina ka pela si o le va ai base ya ke lo fa si a o
Io ke lo fai sia u ke lo ngala fe kau ile le yale la vea ya feta o ke lo ngai le kai o pore lo fini mo ko tai fo ringa re di io ku la ngala ga ile nei aso ti munga le foi ma urua io o io ke fia le kibo fa fe kai ile ku iso se mea timu pela vi ia le sua fo le tua Ioane Tavili Auckland New Zealand ma rosa tua io me amelia fa mo na le inga mo pa ka vale wo diki le vefu diki le vefu ma ko ho ile le ka vale le ko inga ma le no makua ma ru la le ko inga ave fa singi ave sia sau lo la ia le ke le lo pula le me ka we le singi wa fiu le ko e o mer ko inga fa le bo halo le le fe sini le lo makua fer ka vale ri fer wa ve ka vale wa bo le agar ka vale mer ko inga se la fa mai singi ka ki fa ka mai le ka ma ke ya ka ma ke ya mai le e ke ave ka vale ele fe siri ya pe ham wo o le winga la fa mkala e maka ukia e se a pato ka me fa yo po e se pato ka vale la o po o pe o ya ia ko o le ve fu ma le wini ele sa kala ko i o ka vale le wa foi le lo bakua la foi mai le singia ka kio fa ka ma se wimi o ka vale yo ma se vefu yo o le valve mo le rim e so me le rim o ka vale ma se valve yo ya su ya la mangingo yo fa fetai i wa tato fe lo ile ne yaso mi si pati sene yo ya o Mace ya o Sulita a miotelea soivo manuia daka ya oka che maiane ikenasio yo po sao ya so se vai so po sao ge me so i se sua fo se si loka ko ka kula fongo ai o tulanga na tatu tartara no ni fia fita tu faso ai wo monta tu fa tai de motonga yo mo tatu fa tai de motonga e tu sai fo i male lango sua fa au ya na mo sia ko no le po na po felo e fo i male uso yo ya por afionga fo le pule ya fo maono ya lupe matasila va ya masion fartua yo la lei fo i maono su fali tu lo ani su suafa o lo ti wai ma pale ai wa me fo i fa tu tuanga ainga o tau singa ainga o tu langa me fa pena yo ai lo mingo la fo talanga ya o se ava no le lei fo i botele ale pisi o si vaenga le lava yaso i le tele o oka sa fa pe ona ngalu lu e tato motonga i le fainga o mea lofa mo le society na ya le ala na matua i pisi le lava yaso ya ai o se ava no le lei le ana maua i le aso malo lo le aso na ya fa i lo se mato tina fa le ainga yo ya nga o afionga ya lupe matasila ma na yo la alo to lua ya ma ua foi mala pato ya ma wose mato mafutanga fia yo e faaftai i le atua ona o nei tangata e anga le lei ma ngā lofa yo mai mama mea umalato te whaia e o si taulanga i le loto mama e o si taulanga i le loto alofa yo e au ngoa ma se kilo po angi ngasua le lalolangi o papaki o ika i le kilo e kamaya kama ye fai sa o mai le loko le tulanga le lofa ya mai pia ma o se ainga ma uso i sa monei ya pela ona yai le au nanga tatu kompani o motonga le sa tatu mai tawina malama le la le tulanga po loko le ala vai ai le sa fai se au nanga o fofua po se au nanga e le totogia ala tatu kompani o motonga awa anga ku ngai se i fai ko le se yo aku kampia ia vai ngara o ti e vai o ke masalo e umanga nga o mo me la pisi e karsam e ri ala kwa se masingi wa fo ye kele pepa e fe mai fa ya ku le pepa le ar pepa e piki mai fe le ofisa nga fa ya ku la ia va ko mai ko kongyo ai ila ua va ye fatino o aku ro le wo umanga fa ye e re se nga luenga fa nga fa i di mar ka luenga nga fa nga na masingi asu mai lunga na pisi
o la pise ye tingi fangu o tingi apa ya mo meo o kingi ka avale va moye wo male pelepe le ala bo ngofo ile awala le ala awala le e al watu kau kongo ai kuore kako warehouse tele le kako warehouse kele anga i tue fole naolo o ye tato na fale naolo fa ye tato na fale i oka te tele taipe ono fo farsa oi le ala sa fa ye singa wenga so soni ala fionga fo ya lupe matasila marka tato company el moto ya fa fetai le tamari ai e kakaua ile kampangi ile mtanga dengan malo aku ro ba ai bo fayir ngal bengal ya fakar kana ya lupe matsila ya ke wala ka ko wala vai le pe apoloka o se makwa i sauta wala eo e ke wala ka ko wala vai le pe apoloka le la masinge la kama ya i ya ba faya tu langa tongi me vai ku per malo so ye ko ke ka ofiofi aka o ka ye wo fa ma va fa ma mulu ye ka o ngal wenga yo o isi wo fa ma mulu ka o ngal wenga ni fa yang ngal wenga ka ko va ye isi ta mari o ku ra wo umanga asu mai lunga le la pisi ola yo o ka ile la pisi se ya lo fa fo o ko ngo fo ya ka fo vai me fa pe so ye ko ke fa la pisi ya la vai ma tu ranga me fa pe na vai tafe o ke le lo mer panga kia ia pe ila ma toi mai tolo ua makua i kere loa po le har kai me koe mau are kungange pe o asoia ele a ko sai kula ke sa fa e paru kungange nga kaya mako ve kolo ai kumun mur kanga la sala po afu io a o le la po a o kanga kanga ia ngo fo ya ka fo o vai le ala pe foi le vole la fo ia le la pisi le be ka la fo ia i fai ko king kanga ma ave no fa la pisi le ka mi lo lo a wa fai ma sani ko ngi ko le vai e kafe mai na le vai e parte le vai tafel kai mi wo ke kele ki mo e kilia o ma kwa pe ala ya le lo ni la pisi la roiga o fe la fo e la pisi ke wo kilia me le vai e ki ya i o mai nga ka le sam e o ki ya i o mai nga ka le sam ko ngange o a uma ko ka fingo ka alu limu funga o le sea o uma ko ka fingo ka ese le ala ma ko ya fa ingai o mo me pa le o ma ko ya fa ingai o le ipo wa vaje taru ai le fai ma se alofa ma tilo alofa o ai ka yer si o le vai o ka soifua ia i si o le vai mai ete ma fa foi lele ili fa pe fa tonu atu ai wo se fa tuanga se tu walalo e ke ma fa le la pisile kongi a fa ile ke kongi le mo o pempa tu lo mo me o ka pe kingi ala fa ngau i lalo ile vai dia ngai ma fa la ia le e ke kausa mi a fo le ala kafe mai kai o ange a pingi e al waku le file i kaya o la so safa ka o merkau ia se va ai la o le ala le lumanga ia maua ka ko o i ara kai bingi ia sola o le makua i soifua marolo inga le leia ia ka ai har kai bingi le la ka ua ko e ia ka ai le ia ua mama ua afa inga ola ko kingo pe onga la ko kingo ria mafua mai la pisi e la foi yo mafua mai la pisi o la pisi le la foi le vai cafe le kafe ku kai kausa sami foi or sami ma fa nga nge ale maula pisi ese ko inga le ro ka fio lai sei foi ma se alofa fai ma se alofa ku yer fai ngaelo tu lo alanga o le upu le fai ngaelo le se upu ku si ba no se upu le anga o le upu pe sa war ka ua ile fa longo isi le ke le yor fe aula mo mori mer fai ngaelo o le fe aula le mo mori mer fai ngaelo maka kwa yo fo ringa lo fai ngaelo se tau tuana se kau kuanga ya le polisi me nga wo kau le ai ngi fi ngo ko sami wa onga
kalu wai lapis ia le mele ye o te mana tua le poia o le koruka sang kalu nga ula ko le kai muni nga wala ko i nga ka ya ma ko i tolo ai e par masing ku wa fi o kana ma ko ele sorry as to that oi poia fi ngo ka le lalo langi a ko e olo ia ma to i vaito ole aulo le me fa me ole aulo oi ai o mai fonga na palu nga kuange pe ya ole ami vole nga ka vale sua u par pala oi pe ya ole ami vole nga ka fi sua u par pala ai le fa pa se puro la kiri pa kanu ya le ki kau or kai mun muri nga wa makai mo me la pisi palu wa maka pala king apa lave ai malipa e va pe si le ku o le alo ka ko fi ku wange wa ka fefe a tingi fangu a tingi apa o a mea wa o mea nga a o nga a vere vai po le a fa me o le wa mea ma fa e ako mai e vai oi si tau tua na fa mole nai a inga vai e a inga ku la kai le vai tafe ai le la fo ia la ku la pisi le vai kafe e le la fo ia io le mo fa yaku le o ke ilo a inga e lata ile vai tafe ai le la fo ia la tu la pisi le vai tafe a le fo ke ilo a inga o ma ia i il talfata ia pia le ngo fu kala ngo vai ia ua makua i fa la pisi oi ua makua i fa la pisi ua fa mo le lori la pisi furire le kabi mai ko le i ko mo ka malao le sa we ki ringi la ko la pisi ma ia tu langa na si ya lo fa mai a matou lo no fo atu le vai oi si ya lo fa mai o vo ingi o manga ko ma ko ya king fa mo me o oi ai vai a wa ala ku kare sabi le ke wa ko e ko fa ka merka wi ya wa onga king o ia ke no le me fo de mo tupune so se ai au mai e saka ku ka ngenge o e velo ma fo me ia fa pe e lopo o me ye ai nga ia wo o ngai ki ngo ngai ia wo le longa se la pisi o me ki fangu vai la e mo me ki fangu vai la o fangu vai ka kia ina ro vai ka e oi mo me ki fangu vai la au fo ia ki ring ai fale le ka fe mai ai ia sa roka ape a fai na i si so manga o le ngata fale ia o le ala le ku ia fai ngahelo si to walo lofa e ke kuama kilo a foi ngai ki ngofo ngai yuka e ke kuama kilo e fia la fai o ainga ye tu mai tai io ia mar kulanga hoi le suar vai o kami ao le la vaka mo e kuri le fale ke awa fe fa ku ila le vai so ia le ma fa e no pole ke fa ku ia la ka ele ake ki solo wa nga ka ia so ia la aso te mana tua ula titi e halo lo ape pe pa le mama vai kafe la aso e fai oka le ngua solo vai kafe la utanga mea la utanga mea ave fufulu kaka mea ma fufulu wa ipu ia nga mayala ia mo sina vai ile fale nga koe nga koe rinsa ya ipu ia mea nga fai aso ia ar kai bingi ne ko ye se via aro Alfred Robert ia tulanga na mataita to fasoa fa fetai de motonga fa fetai la fionga fa longa du matasila i leanga luenga le leisa fai male alofa ia wa le wa tonu le watu tau tu tato warehouse tele o lo o tapena mai le tele o tato o ka kikeli o ka ko fale ke le ala ko ga ko ya pe o ma ke ki fo le fa ka ia tonu e isi tai me afia ku la ti e wo manka penga meia fa pe alora e anu pe matasila ya ka si fora o i ma va ku la pili e me fa ngofie o le mele o le ka mi miro koso ku le masingi koso ku vai kere le masingi va ku ka penga ngai fu le ai lima mika ka le warehouse sila la ku wai masingi wa pa ko la po fe fa ngofie le ai se ki nga nga ka koso se masingi no ora wala o ba ko kongi foi e ko kongi la malo ore a koso me ma okula nga masingi i vai kele i kampangi o lo yai o la le ngara sa vadi fo le wa pa ko sila ngare ku ko lo ko ke ure ala vai
faia mea uma male loto mama awana I faia se tūlanga foi lea pie kengi si ua kengi ia I rungo tupe na malo la mai na malo tupe fa o ngā martatau ioi aku whakalagoi si kama ya ke ua I forka ko wala vai lea ia ngā whaile o lau piri ma mai kukongu ia nei lope ka ngofia aku le piri a sila I ro piri o a kampangi inga koso mama aku lako masing fa toi fo ia fa tupu manatu au ka ko kala ngoanga ngia fiafi whawhetai ele motonga ia awana ingalo so tato tunu o loo wha au pea le whapitoa mo le sautina se ia o le whaungon masina neo me ia whai wale mo seava noa whatau ile se mea lo fora sautina ile lava yaso ia wai le ava no le le wha au se ia o le whaungon masina se mea lo wha ioi la o le masina atoa le neo me mo le sautina o le tatou whapitoa foi la e alu mo le sautina stu talawenga Maria le sina tavae laina tu yang elu and tiva ya o Christina Williams le uma mai lungo tatou Facebook oi ya tatou tartara lola ya va aire motonga fa sota I tolu tasi valu I valu ma le lua fa o no fa tolu tasi valu I valu au onanga o mea fale matulanga ya tato masini maloli malesi numero lea o le lua fa o no fa tulanga I fa malama mo maota malawa so ta tulanga I tato I fa malama ta pena me motonga I angangata mai o atu lava la ufenga luenga fa pipi ia ka pe ya lo fa le mulinga foi farka di malo lo maota pe mai on fa pipi I fa malama na ya o le si tulanga fa so ta ile numero tato farta di malo lo fa nga solo foi fa pito tato farta di malo toi titi lava umanga luenga fa le leia ma ua matua I sui ai to tono poto tato fatali malo fale na tapu simai timai lose en Dominico oi ya malo se vo mia fa so taila tato fatali malo lua fitu o otasi lua fitu o tasi oi tafa Sandbrook oi Pacifica Murtalo malo se vo mia ya tato whanga solo mo foi whaftai ya mase Josh mase ma tato precise Samoa ya ona tūlanga fo ile fala wa tireina portuina to nei por kala me lungo tato YouTube manisio fola fa sala lauta I pe Spotify o a foi ngo isi me wangalo ya ka ika pela e ka ke alu wai ya ai pe tūlanga na yo pe tūlanga na yo ya na tato tartara no whaftai ya le precise Samoa ia ilona foi sauta ua tatou porkalabe kota ma le foreo kako wa maka ngaluenga fa vai kaimi ngaluenga fa vai tem io la le ngasu le lungo la itu lau ila messenger ai kiro kiri kai o te alofa foi lele wa e ar te bi to foi me ngaluenga fa vai tem to foi la to nei yo la tu te tolu ai awane ngalo oka anga fai ge mo la ua ku I luanga ngemia ya o mano fa maria ya te la to luo I la to lo malanga ngadu fa baite fa ku vai la ye le wala fa yai la ye wala fa yai o lai ma fai ngaru o le finge tina o le to lua fa yo lo ko lua la ya ngadu fa baite mi or ka malo por fa finge la ngadu fa baite ai va ya ku o la ye se me la ku pu mai wo le fa maungi e ke aru sao le ofisa o leipa e ke aru sao le matanga luenga lai fito I tonu manga luenga whapaitai alu sao ha inga ioi alu sao ha inga ka penga I inga lautaro sanga o oe ke pule ioi o oe ke pule e ke whai aku sao ha iai wha mone mole wo o manga o ilo ko rua koe whafoi mai laua whai mai le si ko rua I o e koe au mai le koe maua ilo maseva ngoa ioi ia ele a fia uma talo fai ka ngaka ngai le wo ki ele mea o ka ngaka wa nga winga ngai le wa ka wale ai nga ruanga fa vai kai nga ruanga fa vai kai o le makwale le ya o le makwale le ya io fe ka gisi mai ngel malai va lele nga lo ka kau se io nga lo ka kau se le mafia fio lo I makal malai va lele o winga yo aku fai mai o le makwa pe pelo io
to tele la le tusi mai ai le ai ama so ma fo o te tango atu ele o sa pisingisi nga mea ele o sa pisingisi nga mea le ala wo fa tu atu ya te uto o ye fa fita uri me fa pea fa fiso o kai o kai fa fiso kai lo fiso le pa o lo ko lua le nga waku pule oi pe ke anua oi pe ke anuma avera fa ngau pe ko se furu lima la fa ngau ko se furu lima lo fa ngau malo ko lua la malanga lo vai kai ave mai kai se ki kilo velo fiso le pa mai maura kai o le ma ngoko ile le o la o le o le ngo fo ku ngel fa figi mo kamai le ngo fo ku fa figi mo kamai lo le sio mika so fo manuia dan pizza malo yo ya o faleata pois Eugene la u mai kai kamaki se tiro e fo ya le ofisa mai fai le ofisa le tusi yo fai le ofisa tusi nga ave sa ala ye o kapenga mai ga mea ko sau yo ele pe ya no fai atu ele a afia umaya ila tou la afia ko ifua bangai ngai ko fa finge manga yuso lo ngaru rue man fa mahoni o lo ngaru rue puno wa la ka fa le ngau dia ku fa ka wis ka mai ki la finga nga fa vai kai iyo fa ka wis ka mai ki la nga fa vai kai mi se va yeri ko nga winga dia mau wa le tupe wa manga e fa kingo ma le me fa ka avena kai mi drop vai dar kai mi la ku mo la ko fa ni lu ngai vai dima ke pasi kaya o mai mori lo ka di piki ele fa ma ala wa ku no bor fa yo e fai la kala na ko kele yo fans ka ku i lungo ka ko por kala me kota mal fa le o ina yo mo moli ale fa malo ya te o to o lo tau sile le mai na yo tu ta to lua ma fa nau nai matua yo ka kia ia le mor ka makiki ia ola alu ngalo fa vai kai mere fa se ko ola alu ola la 5 lady kama la alu la 5 lady pero por pese hoy ola alu waku le o le wa tapo aku ngi alu waku si ele ma fai nga ke elfi ele ya nga ya nga nga yo la nga nga o maka e mua ngofor ki apolo yo maka e makwa ki ki apolo lo wisu ai ku nga va yo maka nga va ai le o mea uma yo maka nga o mea la koso ki apolo pe amon mole pe ala i ki apolo mole so tu lo mo so fo ngo nga le mamaya ka va pe e ke fiu wala ke fiu sa ale mafai nga ave ser ki apolo to fa mama o pa so fo manuia folo toto mea o ona Teresa Tunganga matamua pauli soi fo manuia o tulanga na se ko walo lo fa ia o to ro inga lo fa vai taimi o fea a kua ia si fa finga ngei ma le fa nau le tausinga o le lua ainga ai mai ser fa nau ia la lo ko mai kinga la ia pe fia kama mai e fo mai ngai Samoa alu le mai ka i lonko o lua pe alu langa ferengi nga fa ngai ai ko fo yange oi ai ke fo i fo makua ingo ale inga ya ke oi e ke fo yange e ke fo yange fo le usa pe le ke fo ma fo le lango ia inga makua i mangure anga ala me nga fa ku ia pira vatuia Junior soi fo manuia poi matimu ku ia nga winga le mafaya nga sui nga luenga lelei pe ano fai atu la ko akere le kuskusi mai o isi o nai tama nai tamaloloa o nai fafine o nai fafine kalo fai o peor surfa ingo kinga am kama kai le fai mai yo ke kanga fa singo yo ke kuse vai o kai le ofisa o lepa o fe ka sanga mfa ko fa fo ya mai e o marfia kama le la ai ko fa fo mai ko fa fo mai
Ioi. Nga sauro la ia ngai. Wa makua ingo sia. Ioi. Nga waku ngai le olanga. Yep. Kala nga wi lo ko olanga. Nga vle sa ta vata ita. Nga waku ngai le ka oko. Le ka oko mo mole. Mole mole fola mo so oi. O ka ko fare o. Fo fola ilo ka papala ufala. Maloka alunga. Ioi pure sa loko nga mu ya ka ikare po ako. Waku su e mai se fai se swinga se si male fale. Ana hel metu. O aku yo. Ava ya ka vale mai male si fa finga ilu ngore. Ilu ngo fa malu. Ole me piko sili nga makaukia. Ole fie ye ka pu ya ka. Ole ale wingo ko me le fai. Ale pu ere kengere ka e pu ere. Ole ale winga. Ole ale winga. Ua e velo le mea maai matu le fatu. O lo to lua le samone. Ayo. Ele fa pera ke fa ko fa. Ala wingo la kwala. Sei fa di lo fo. Sei fa di lo fo ka fa sia wa mio. O lo fia kama le malo fia kenge. Velo i foi dunga. Ai amo yer ko ai ngar sala le. Yo. Wa foi le la au mai le. Le la au mai ka ye dunga o pen ka fa ilange mai fa i mameo o moli mau. O le lua ka o konga le. So fo manuia se to fina ya pali Maryland. Au kilani peau. Ya o se luka fo. Yo. Nga lua ka vale mai na ia le i lunga moenga. Pela o yo masaro salo aku pela o yo kilo aku. Vai, ele ama se o kilo aku i lua mea i lua musika i nga fai. Yo nga le ingo sia. Ta vale ai fu ainga, sala ai ainga i samonei. Yo. Sala ai ainga i samonei. Ore ko maku kua. Isi a wali ia solo ke fai aku le maku kua. Yo. Fai aku la kala la ngai. Kiri mga o ke involve ai fu ai mea. Ore ko akene. Send mai ngai fa finge aka. Kota se vai fo ko ruanga le ka ko mai ma ya bla bla bla. Pela se ngore le ya mai de fa finge le ka ko mai malong ko. Sau umana ngasu. Mai ya si ula ulo le ulu. Se ya o ki mo me para pala o ki vai. Io. Sau uma. Ya ngo fa mariere o fa ku vai. Fa maruru wa kango avele. Alu avele official lepa o lo ya la ko le por kala me ngo fa vai tem. Fa ye la tar sanga ko e mai. Ko e mai. Sa le ku ngifo i. Sa le ku ngifo. O kamanga. Ingo i ka kikiro ya. Kuia. Ko ako sa ini manguia mo ngayo ka ku ahi ngai sa mo ngai. So ya ia fa o el filio ko mafufau. Yo. O nga foi kenge nga wak nga fa vai kemi. Nga wak we pala lango ia. E ai lango nguku. Fa ko amango ngi ya ga wa ko le ngi lango ya ngi sila ma ska dia maru rue. E pepe lango ki maru. Ya mele ye. So le nga fia maua singa pa ya vai leo. Mare ko nga ngo hoilele ka fa ya ko fa mai e amaka male ka lo male le ko ring. Yo. Ya tulanga le na. Oi fa ngal wenga wa lava ngal wenga. Lava ainga e mafo fa mai. Ai do oi fa ngal wenga. Ai sa fa la kala suwa ho ngai nga wa ma wa sia u me yo. Fa pe ya o pengfiki ya ngal wenga. O pengfiki. Ele makala uma mai fa fora o kala nga sole ke fa ko ro pramela amisi ila ka po yo foringa su kupe tau si mai ai pele ai se mea nga ai ke sa wala poko ko ko ruangi le fa finga ba kamai yo like ke sa ke kifiki kilo mai pe ke lo melo ko rua o ele nga la fo ba kupe si ko rua ma si fa nga Lagi fikir kilo power kakak kiri ai main melewa le lau hani ya poder ka unga pure oi o lau baby oi ai kero vai mai e ka vale ko me pese pa ko vale ai ko fo ai o lo ko rua ma ko ai la poko ila ko sita oi wa foi kan wa ai anu ai me le sia fa ngau ele ko ai fuar saka o ai me le lava fai le tu langa bo oi ya o lo walu le yo e ka firi mai lunga moenga ai kere loa ai kere lo va pe o ya
ayo oele le pe mua na ngafa fingi ai ke nei lor ka senga ya a ko ya o se furu o pe o ngafa fingi a o lau fa maopo ke fa maopo ka fio lai hey a ora fia kama a o le longa se furu nga lai ke fia kama aku ma e fia po selfie ba i lungo le moenga oh makanga ai ke wa mo e fokar kala hey o le mai kai nga se furu fa nga o kai ko rua ya ya ngai ni foro la ya ai no vale ai no vale fa vale tu langa na maua va no fai le lei se fai le lei mai a e sau au le lei se fa nau ngai rola ia le sa o loko la fa ngau sa o le loko rua le iai se meanga le iai se meanga fa le tonu ya har kulanga le aku mai maua ia va no fa malo ya te la to lo nga lu ma fa maoni io e malo le ai pinge ko ngarwenga wo le lei fa lo to ainga le tu ta vale fai fa to anga o fai pa po via isi io e wo fai la fu mamo ya isi ya o ele la ku fai la mi o le la fu se mo o le la fu makanga la fu ke se mo ia vai aga se pa ku ela fu makanga i ia ma se fia ai ku ya me ga fai io tu langa le na fai le ngar wenga lo fai ainga ya mata upu ile va le o ma to fine fo ya lise pe ona to vala au ile so i luma fa masnonga fai tu malo i moli no ya le o to tolo io le o to tolo o le mari io le ruo ngi ko nga maka upu fa pengi io mo mas fam talanga mai tonu o le ko kolon mata upu le o to tolo le so tolo o masino yuni le masino fo ai makua o le vala unga le anga ngi saka kaunga ave se karia dise o le vala unga le anga ngi saka kaunga ave se karia dise ai peita o akure tu leo o akure ku leo talo sanga o le afa mei le ni mata upu e fea ngai ma le official no yasi io o le me nga e ali nga fe koso umi mere linga fai tio le tunu mere linga fai tio le tunu fa koso lo o ngisi mo dianga o kau ma fa yai me ngai ava ku fa e va ku ke muri ala wo aru tau ma ka mata upu si fa ma upu le ale kadia le kenge io mo dianga o lise e fa vai mai le tusi sa ya ver kom sina e fa matala ai se tasi o mo li mau po se tulanga ilona involve ai le mata upu le ia le sa ya fa le tusi ma ver kom sina e leo se mori mau la vo ile nga va pe nga kami mai fea la fila file ai na faile kusi aver komisina kopi le o ai foi ofisa ya kopi ai kopi malo ofisa o sulfa inga kopi le au le malo o le mata upula ni o ola e lo pula me bole finalize no ya mori ya ngamba ma se kali sei foi se kali o lo bingo la tala o tupe ye halu tu tongi lo ia la koso ia na le ama tuana pala unga muli le sa ia ile tolo mai timing nei le so le sa va pe ona tal sanga ile lo ia le tu a tamata yo lise smith ile famasnonga ina ia to tanga ile o leo ia lato mo lianga matalia ile leo makalia ile leo tal sanga le yo sei ko kanga ia la ko mo lianga ole sa wala me ole fo ko kolo se ka ko fa au kala ya de kai mire kolo le wa kolo ya yungi le asu tolu ola se fa nga yo e sia melea tulo wale pa yo mtanga lwenga yona maluma mona fa lu penga o lo malwa ile atulu yo ai fa sino ase fa mtalanga ile fa tino ngol va nga le umi kele nga ficou só em maka upu awole ave luma fama sinonga bala au fai sakadi fai sakadi ama sakadi fatulanga la so bala au mo mau se o ka ko fala longo ya le tolo atu fo ila so tolo yu oka
ka fio lai yo ya le lau tu watu mata upuna ile sotolo yuli ya ai olo o mai ole a fa wa le official lawyer city yo la fa wa le official lawyer city tu la kan ta upula ole a me yeseri tu le leo ai olo fa wa pe tu tu ngolo tala tu pay your conditions lo fa wa pe ona tala tu tu nga ya fa wa pe ona ta fie pe malanga o ta ya Lisa Smith le se ta tom ta upula wo fola le fast ta wala mai ta telefono le fionga lauder mania toa por ta va Smith ya tulanga o leisila asanga o proketion miliona pe a fa manuia ina mai ile fainga palota po se fainga palota o lata mai ile lumna yo se ka ko fa au kala ya le fu botoi ave le fu botoi a matar sa vari fa malama ale mai nga fa u fa fast yo fa fe taire tai fono ma le lau mo fai pule uma to luas fulu o lo ya ile lalo fa malo la ingo fa to le tu sa mo tas awayer koe kalia ku yai ya ke la ko fai mai fa hanu ka ko fa la wiloa fa tai ya la uni yo fa tai ya la uni le mea le nga la inga malo mai le fast ile fa nga palo te lo lo tas sa mala ele situ tonu parlemene ai na luar savari fa malama yo ele ita fi ai le o fa malama ma fola ile tunu le la ua fola sia sei si swinga o le swinga e fa au pea le ploketi o miliona na va ploketi al fast yo o ploketi al fast o iba pese le lei le savaringa o le fa lawi lo po campaign nga fa o pese la audi le fa mamla mai ngor ploketi to e sawi na ua pale mai maman malo mai o fa wa na pese le tamari o le atunu e ui na tele e tala tagata ai o se tamari i wata penalo na loto ile atua ese fo ile loko ese le loko le mawala lo ila lo oi ale fo o le fato fala inga o le a le si te unga o le ploketi miliona pe a to tu la mai e le fa pe mai la ave ese le ai e fa wow ai ole a yai yona teuteunga ole a yai na se leni fa au popo i tu malo fo ye fu le lola palo ya kai pila ma ko fo le ka humerakas ora vai moso pesenga le pea vai toloa lotopa aluanga yukai i fea e tua efu aluaku i lei i ma vai de kene sinamonga ala fua wa vai de kelo ai kasir milion ai fa so ai tu malo lai kikile le fai tau a fai o le au palota po le lola palota ya ai o le ai adu ye milion ako ye le tio la ko le fo awangi o kako sai ele fe fa pe ele fe kawi ba le ai o le fo ale la ko keu ale la ko keu e no pe fa pe mai pe tu la mai fast ile pule fa jo tasi le tua i se fa nga palota o mana e no pe fa pe mai al tatu ai ngor fa tu le tu sa mo tas ya i ku malo ke kele ia se aka fa ka le ala ka i 2 miliona yo i ku malo la iki ya tasi te si male 2 miliona tasi te si male ton aka i 2 miliona i ku malo ke kele e fua lava ile lola palota yo ma fa de manga ia fa halu ka ko yo le tai fono ya fa halu ka ko fa la wiloa o ani me to te si la fia e la fionga te telefono ma le lau yo ma le tato ruas fulu to te si la fia manuia iso tato watunu fola mai ku pe ala ko yo fa fa leanga ku pe yo fa leanga le tato va fa u fai yo ku pe fa leanga ka ku va fa u fai ai ka ko mai ka ko fola mai ni si fola
Wal fesiri. Nga kupu forfola nga fai mo. Ana kupu. Ana ya omar kai bingai le an. Anga le ai le ngase la nga fai pe ona. O ese ile si se furu lima lea. Male lua se furu lea. Anga le ai le ngase lea. Fai kula ukala wa makua i maka ukia. Le kulanga ili kako fanga malu. Ya, so ya. Ta tu tene to fita la noa. Inga mau fivesia inga mga mea whapera. Ioi, whawhetai lewa a mata ona fola mai nisio o e fua ina panopa. Ioi, e fua ina panopa. O le fesiri sa moa. Na maua sau kala ide. Na maua sau mea o nga ide whainga malorge. Aga maua. Anene kuruma ko wilpoelo. Anene ina makola usisu. Le suo ko singa. Mea whainga ruenga wa lei longa se koe ngā mea whainga ruenga ne ala la whira lona moenga ere o mai ai whafo. Ioi. Ia, whatusa ele fias futau sanga na ia inisio painga. O le aska ko mea mauai. Whai mai o le awala. Ina yo la wala le malo. Awala ngā rue o le mea whai kele. O se mea pakinga o loka ahinga ngā mauai nisi. Lipi. Nothing. Ioi. Nothing. E ai ma se mea. Na maka fa nga ngu yo le ba nga o. Ma ko hoi kotale fa mai ya ka kai. E ai va le longa. Ya le la maka fa nga ya ko ma ngu yo. Le ai o ka ikasia kai rua upu aso. Ya sika ko vai de kama fia lau ai va le. Le maka nga mo ko inga sa ko ero ya o ngai le pasilang. Maka nga mo sau ko ya o ngai le pasi le mo se fa no ya le se fa ilonga. Awakala nga o le vale ya ru mako e kala longa kamai. Bai mauro waka mai pia ele fa varvaria. Tulanga na fa fetai la uli maltato ba nga fa ufai maturity 20 le wo fola mai. Le wo fa matongi. Le wo fa matongi mai nisio o vaenga mo le fainga palota lumana. Koe pea au fa leanga. O mai era lau mai kako nga oi o kako ai valea o a uma upu era la fo mai. Kako muri lo le upu foi le masinga pese ila. Sa ilia ila lo malo. Sa ilia malo ila lo. Mai a kako faia mea uma mare fa tua. E tali mai ale atua. Tali mai le atua. Ya tulanga na. Fa fetai la au fau tua. Ya te la to fau tua ina o tato tai o tato va fa fai. Wai o le mea le feio la ni situ. Tu loa ia le la fo itu fa porkiki. Mere le feio la. Leang ngaka la fau kua inga leang ngaka la fau kua inga le laiku. Wanga o le la fo ia yo fau kuanga e fa leanga mai ma fa tupu fe ai nai. Fa tupu fe tangai. Ai le oi fau kua le la ko inga. Le oi fau kua le la ko inga. Ya. Ma ia ka ko fola le tunu ka ko kula mai. La faisi tanga le mo tongi. La faisi kanga le fola le kungu ka kula mai ka ke fa o wor pro ke ki milion al fast. Ai la ka i 2 milion a pe ka 4 milion. Ma vai. Ole fau kua le la ko inga ma fai mai ai lava mlea. Uma mai mar papo le la ko inga. Uma mai mar papo le la ko inga ma povia isi. O la uma e tau tong ia nei lo ia talo fai. Le anga le fau tua. Leanga kire fau kua. Anga le fau kua. Mo le vanga ko fa longo aku le laitu. O sui mai le lato ape foi. Se manu tatu fa longo tu le tu isi tau fa leanga po ni upu na lafo mai po lea. Fa ngu kwa fa longo kula ua maka fola mai o ania latu tape nanga mole. Pe a manuia mai le latu tau mo fainga. Ile fainga palota. Ya. Tatou fatua foi tatou ia se la sanga fou.
tātou la ulangolango, tātou tu alalo tātou taitai, I mele le yai mo le atunu, ku wai pea loa le au loko le anga ia, karia la kou, le yai kako puru makau ia fafi ko ia, pe o toa Samoa, alo famoni, mori mauola, Samoa le atunu tofi, le awo ia kako karika malo losi ngai fafi ko ia, ai kako uifo kako saporas, kako uifo kako tatalo ile atua ya au maile loto mawalalo itai o le atunu, tatou tatalo ile atua, ya au maini mafaufaunga le lei o tatou taitai, ya musuia le taitai o tatou ainga o le fatuatua ile atua sa mo atasi, ia fola ni manuia mo Samoa, au maini mafaufaunga le lei, ni fainga le lei, ni fainga fou, koe pea le au kau whaaleanga, o iai whai alo manatu o manao mawhai o na upu lea lo wita. Whai na upu lea lo wita. Wae, I leo kākou whi angelu. Leo kākou I angelu a whai mainga, ngō kākou ngofo la ia. Ia, ai, a vai mai awu whai mai, a rābo kākou sui, mo kākou ke lango, kākou kai ma whautua o tātou taitai. Wai, paura le menesi me e sero le leia yo o lauri. Po le ia nei a tātou tu alalo e batu. E tau mawhai lava e whau wai se langona ina ia manuia le atunu. Ia, pe o le tūlanga le nā. Tātou whaia se, tātou whatuina se matati a le lei. Whai so tātou sao, tātou o le au supporters, tātou alolofa, awai e kau ke whai aku lava geimea. Ai pe ia le lako whaaleanga yo. E anga ia le lako whaaleanga ma whaaleanga I fua I le lau le mali atoa ma taitai o tātou a ingo le whatuatua le tu sa mo tas. Ai a tātou ngā lulu e whai se swinga. Ku I kako karika marolosi e whawheko ai ala uringa. E tātou anga I whai se tātou swinga le lei. Tātou tatalo I le atua. Au mai o mawhauwhaunga le lei, malangona le lei. Mori o tātou taitai. Ina ia mawhai ona pou wai no tātou sā mo le lumanai. Ia. E iaisi mata upu fo ia. O whate ia I le fo ia fiafi. O le mata upu le nei. O se mata upu e whate ia I langona. Ona ole tina ya Luisa. I la fio anga loto pa. O se tina ole aingo o se utama. I vai tolo. O se tina me man no foto tasi o pensiona. Ai peitai. Wow. Le ora tam fai tau le post de sa mai inisio le ainga. Male tūlanga I le asianga ma male mai mawe o soifua. Warning, long post. Rest in love, Auntie Luisa Wesley. Whamaruru hoi le atu nuu pia whapea e whisasi ai le kau mawhai aku a kota kau umu o ka ika le ingirisi. It's been 3 days now since we laid you, Auntie, to rest. You passed away April 2nd, 2025 from internal bleeding in your brain as a result of an assault by a coward robber who robbed and assaulted you in your own house. Whaurapele tula I mea tutono lona mautai I roto pa. Ko kongo longa whani. Ai kupu wai whaaruna. Le la te wai le post. Ele I lewa. Ona o levo mo faisi ume o tele yalu I batou whatavale ona tele unga luenga e wala au maila telefoni. O le ala ke whake I koe le post there. Yeah. Whom the police did not do anything to hold him accountable and to put behind bars. The same person that robbed you back in 2022 and threatened to kill you with a knife if you scream
You identify him with the police, and the police told you to wait till he returns from parole. The police did not follow through or came back to let you know what the result uh, what the results was. 3 years later, the same coward returned, and this time he didn't threaten you. He actually hurt. He actually hurt you and took your wallet and cell phone from your home. Police and medical reports were made. 2 weeks after the assault, the cousins who were looking after you noticed that you were not responding and rushed you to the hospital, where you passed away 2 days later. We learned from the doctors that you have blood clots in your brain and infection from head tumor. As your family living overseas felt helpless and angry because of how the police were dealing with the whole situation, when we asked their boss to follow through, the Faleata police went back to my family and asked who called their boss instead of letting our family know what their findings were. We were ready to lay you to rest on April 8th. Some of your family members took time off of work and headed to Samoa to be at your funeral, only for them to be told by the police that there will be no funeral because they have to conduct an investigation for the cause of your death, despite the doctor's notice, notes, and what they said the cause was. Your family, one by one, left Samoa with no funeral. Yeah. A policewoman by the name Tuitonga Matoe Suasiaki Tupura showed up and at our house hours after I posted on Facebook about you, Auntie, and asked the kids to give statements of your assault and what happened. Where is all the statements made before, even the ones you made while alive? O le mere ngare wa ko ko statement ba le lopo feo ye. E kai pe ya le o ke o mari o ka mi ki tu ang ka ko fa wa. On the same day, this inconsiderate police went over to Lingalinga's funeral home, where my auntie body was being prepared for her funeral, and removed her without any proper documentation or any of our family members present. They kept her body for a whole month till the forensic pathologists from Fiji arrived. They informed my uncles that my aunt's body, would be returned after their investigation on Wednesday, the 7th of May. My uncle went to see my auntie on Thursday, and they said they weren't done. They were not done. On Friday, the 9th of May, my uncle and cousin went to get her so they can get her ready for her funeral on Saturday, 10th of May. And they were still not done. My family was not able to dress my auntie due to the condition of her body come back with. Shared that my auntie
My auntie's body was treated poorly, and they did not take good care of her. Hence why the funeral home people had to do the last thing we were supposed to do for our loved one. Is that how they would treat others? If that what their family member? Wake up, Samoa. Look at what's happening. My family has agreed to forgive, but it does not mean we are going to ignore and forget. What had happened to my dear auntie? It doesn't mean we will not talk about it and bring awareness to others so they don't have to go through what we have been through. I have always had respect for the so-called Ali Imalo Malo growing up, but with what we have experienced and had to endure, I have seen another side that makes me wonder if these people, police, are trained properly, if these people trust other professions to do their jobs, like the doctors giving their professional opinions and reports, and that was good enough. We waited for a whole month just for their results to come back, and it's the same as the doctor's reports. If these people have the same code in mind, the safety of their citizens would be a priority, that they are not above the law and they need to be competent because they don't seem like they are. When I see them in uniform, I don't see them as well respected officers, but incompetent, untrustworthy people that I don't trust my safety or any of my family members. Ya, o lo ke whake ia i le mea lea. Ah, ole, on taupu lea. Sa whai mo morwhao ngā ni ma, a le li kala vau lea. Ah, sa whai mo morwhao ngā ni ma. Ma, ngā oire ako kupe lero makua i le kaimire a le luafe lua o lua lua. Io, i roto pa. O le ainga le mato. A le ala ke kia ia kule mea lea. I le maka ukia, wha maruru le tunupe a whai e eisi kau nge fule. Ah, i le kau mawhai ako kota. Ah, e kau wha leo upu e. Ah, vai lainga ma meo ka mai kongi kongi e. I o hore lai ko kipi mai wha TikTok a whai mai. Ah, a whai mai e ka ika. O e whai mai. Ah, o e whai mai. O le hoi lau ka pia ngai whai ako. Ana mi kona ukala. O lea ua matua isai nisi o le ainga po se matua ainga. Ah, i le tūlanga, i le whati nonga o ngā luenga. Ioi, i le whati nonga o ngā luenga. Talo whai a Luisa, ki mangkuaso o laikiki. E wakua lelo makua le kailanga piki apu. Isi o matou nuu i vaitolo. E lakua mai mako ka mai kia kau koi i ai le matua nga i kau o selo makua. Ah, lakua piki mai mako rumo le mako au le wala. Mako mai e whaianga luenga. Pe ngā le kiri ngingo le koka. Ah, ma salal pa auke. Ai mawan mako ka i luas fuka la. Iwe. Mawan mako ka i luas fuka la isi kenge la aso. Wai le se ele so no to rua se tulo. Ah, ne ngai wa mako i whaake ia. Iwe. Ko yo mako whaake ia. Ah, i le tūlanga. I le koe fo i aku o malo le malo. E koe au mai whamatalanga mori mau. A o oe fo i lea na whaia. Ah, ya, ka iro po ai. Ai, o sio keire ma se nga sawe fai ma konga wenga i fani. Sawa pisa le mera. Sawa pisa le mera. O ia ma ko i fani aka.
e ke leanga so kanga ka o leo ke kau aku o lare ele fa sa tala ile aka o le li tala vou le ke vai aku ai o le a folo ya le tinga ma le ona man tua for so fuanga atu ia lo vai matua e longo i lo tino ato le tinga e longo i lo tino ato le tinga o le akar kama kikinga ku mai ngai i lunga le poster okay lord le me ngo foi ai a fai o kama kiki le nga o sofa ia mua so mako antia okay lord le me ngo foi mai ma sangi vo nga piriaki ka mi o fai piriaki ra nga fa sanga no mako ste ka ri fora ia i pu e taxi aro i la ko fale i tula ele tula ele ya mai ka akwa i tulo le ngana e ka akwa ka mai kiki le ka mai ki o ya mako i vai kolo o ila o le o fa fo i lo ma fa i lo ke ile ma senga sawe e fa ya ma mako ngal wenga pe ama me so o ila le pisa mai lo ke ile fa la vela vela ia pe ano fa atu ele fa ya sa tala pe o te fa pe atu o te fa ma ni o ta mai titile se fa yang e senga wenga leo se fa yang ele fa pe ale ai se to lua o se mako anti ngale fa ya ila ile ai o ka ngi ainga le me fa no o le koe fo ia ko le koe su e mengi fam kalanga mori ma ya ai se ya no lo fai fo nei mata upu wa leva ona ta titia mo ta tau ona fai ai se fai unga ai a fai e alu tau manga no ta upu nei ai fa ma nia o le ali tala voulia e o fola le loko e o fo le loto e o fola va le loto ya ai se ta tia pe atu su e ngan tanga le malo ona na o ila tou e yai le pule fa le tu la fono la tou te fa yai su e ai anga le ila fa le ilo ai o ke far pui ai le fa ngor su e ngor mere karo fa haru isa sia ke nge lo ale e rua kula vai on ai ngai vai tolo e mai ma ko e ma wa si ma ko kai lo su kala ila so au ma ko a onga fa ka wo se ma ko lan si da onga ile si vai aso a mo mori ma ko isa lang piki a pu de fale e ko fure ai nga mo ne ka ma ki mal pe pa mo ave e fa yeme ai ai nga ano le lo fa lo ai nga la fa la mo wa lo su e ka ka te le fa pe atu a me wo fa ma ni lo loto mo lo ma fa o si ali tala volia se fa tali perso su en ale leo e oi ai ole a te tar tonu vo ole a uso soani e momoli nisi o fa mtalanga ia pe ona ye iso te ile ma se non mato nga lue i lo fane sa we alue e fa matala san fa mtalanga ni tanga bengo leo o mata upu fa penei e mana o mia tato nga lue fa tasi e oi e mana o mia tato nga lue fa tasi ya fa mai senga ia inga lo to fa vau ile ka ke ngofo ka ke reilo ka ke ngofo sa moa ka ke reilo e oi ka ke ngofo sa moa ka ke reilo le mele ku pu mai le si ku ilo ka ai
Kalau fai se kwa maong a inga ia e olo i asfala ile mas po astona i makion maumanga. E so uma honga a inga ia loko pa. Yo. E kongi fo ia e si vaenga ia i kupe fai ele ma oso makion ma o ia le sai. I makofa kwa. Kalau fai se kengo ruisa. Ia fa mai se le atua a inga loto fa vau. Yo. Ai ola usa ili se okay le makio ave fesang fam kala kala so le o le anga pe nga memu le melia a o le anga le au mai ne se tasi o le ainga le mata upu le ya pafta yesu sa to tunu foi le faro to tele ma le ele fa ngo fieta mi va pene o le ke inge le ayon me ko ngo ke ngo fo sa mo au ke le lo le mela ku pu mo yo ya ai ya le ainga le anga o le loto fa mangalo ai ia sa ili la mi tonu awane tu fawa awane tu fawa awane tu ua pe yo mata upu ya tu au ua tu o le mata upu au tu wa esere me aga yai yo tato nga rue fatasi o a mata upu ya fia yo tato ainga ya awane o tato to e ya yo tato ainga a ia tato wo for so sani tato nga rue fatasi tato sa ili ma ave ni fam talanga ya te la to fa Jesus wenga ta tonu la nga mar fa mo la fa ngata mai ile ta tu tan no nga fo ne fiafi mo moli atu la nga fa fita ile to ta to maftanga fo ne ya fiafi ya o sui fo ila ngona ina o ta no mai nem ta o pui ya ta fo ya se si fo ta ya ilo ai nga le nga no tina ya fa manuel atua i ta po inga so tatu watu no po fe lava le tu la langi lo e mafuta mai ai fa manuel tere le atua anga le leile atua ia tatou sponsors pe ona ia ia tatou motonga ia fionga falolonga ia pe matasila ia ai se foi non fatua ia fui mono sufali ia fa pe foi le tatou precise Samoa e sunga ia mase Charles mase ia alo fatele mo so tatou watunu alo fatele se tatou watunu de ia fiafi ma ia tele fai nga malolonga ia maua ia se tatou watunu le file mo le atua fa ele nei por kalame mo lo fa tele ya te o tou tato firo i fitai au pe au ia fa so i fua